ini atou fesili. Lau afioga ia fesili atu lava le tulaga lea o tatou ofisa o FESILI ia o lau afioga foʻi o le minista i le pisasi. Kai lava ona e saunoa le tulaga foʻi ua lai ona tuai le faatinoina o interviews o isi matagaluega ia pe o lenā ua o aupuso ma o ke topa le tausaga le sa anatai foʻi le process lea. Ia, tele a mafuaga. A o le whaiunga ia ua tuai. O le mea o le taimi e amatai. O le fuafuaga ia e te tauna amata o na whaasalolau i le tolu masina. Ai le i mai e le konkalate lea e whangasolo. Me mua lana o lona uinga a tuai la le taimi e amatai le whaasalolau. Ia e whaasolo tuai lava le tuai o ia o isi foʻi mea o le o avanoa o tagata auā e lē naʻo foʻi le e lē naʻo le pisasi auā e toʻatolu mo le vaseaga le o CEOs e toʻatolu le panel ia o le sui o le pisasi o le sui o le matagaluega ia ma le sui o le tagata tutoʻatasi o se tagata o le seta ae tutoʻatasi mai le Mālō. Ia, o le vaenga lana, e tau whaingatā le suenga o avanoa o tangata e o mai e sosoani e ngā lulua i a tātou panel sia. Ia, e tele a ia mafuanga. Ia, ai pei o itua ia a tātou foile ba ai i tūlanga e toe tāpena, ma toe whaalelei. Ia o mea umana e awhia i mangaio i ngā ale pisasi. Tatou FESILI le matagaluega lea tina. I o le ua maia. Ia a le taimi nei o le manatu, o le toititi a tea mai le minista mai le whaanufo esea. Mana ia sau le minista i e whea ngai malana Tofi fou lea Laro pianga a fatai manino ni sum matā'upu tu lo tali matā'upu langa ni la nuona. Le tulanga la le extension o le wa manino mai a wa umale kon karate umma se ivanga na o ye se mapua o ani mapua anga ta u la me fai ona grant extension o CEO. Pamungo. o le tere a taimi ka whapea o ye ni ngā luenga. O le pe sa tau le tau ave le ofisa sili o pulenga. Ia, a foi le mana o mi ai le nufo i pe e whaawau, pe a whapea o le la a very ia le konkalate o na ua tuai le whaangasolonga. Ai, o le mea ai, foi le e whai o le mana o mi lava ia ngā ioi a mea i taimi e tauna ngā ioi ai. Ai e foi a whianga o me tau tupe. Awa o le mea moi. Ana tuu ai i le piriota o konkalate. Bai e le tupe tutongi i le taimi rea. Ia nara atu lole konkalate fau. A o le mea la lea la tupu. Foi lea o le lava la whaawau atua ia le tupe. Sa whaanganga foi lea mo nisi mea i le variation le o fai. So e impacts foi le budget sa amataagaluega. Ai ia o mea lava tupu i lalo nei ai mawhai au ona toe whaalelei. Tulaga lea tatou tui puipui lau afioga ia o le māua pesa e se whaale le pusa ai sa le matagaluega le soifua Mālō ia. Pe le ia aki ai tatou tui puipui. Ia po o le mafuanga foi nā ua le ai ni tatou tui tele o isi whale whaatino ai. O lelei e sa o le whai nei le mātou Kapeneta. Mai o lea au mai ele li poti al soifua Mālō ina i tusa ma le matui ia, o tui ia, e iei e tui sifuru afe, na mai
ia Australia. Pea o le vai aso lea na sauai le va'alele lea na mauai tatou suina lave le COVID. O le vai aso fo'i lana na taunuu mai ai le supply lea e 10 afe. I lau tau mau atu la e le se whaatali atu ia le li poti al matanga aluen. E pei o se vaenga o tui ia na mai a Australia le e afia. Lau pena kamon mole o le mau atu tolu CEO to tasi le o whaamutalan kon karate man to ilua le o mana. Au leo te man to atu whaalonglonga tu fo i le sui Palemia ka peo le afia i mana na CEO po. CEO le custom kama. Ia, o le fo'i e au mai le pepa ale afionga i le sui Palemia. E tutusa le ia la le kon kalate le na ma le sito lua le na i momo. Na afionga i le ia olo i tala mai atu nu mamao. Ia olo i ke taua i nga Ukraine ma Rusia. Ia isa noanga le tatu taitai. Pe isa afianga i Samoa ko e kuin tatu tangata o i oloa. Ia ko i popso tai ko ia. O tele o i loa pe o i tangata Samoa. Ai o le whaarewalawe le tupui o le Ukraine. E ia afianga po i le molaulangi atoa. Ai mai sea mo meo sapalai i me tau swau. O nau le area umale na e source mai ai i swau o to tele o laulangi. Ia, so se mea lava e tupu ai se whetena inga tele. E tele a lona afianga. Mo tātou ai. E pei o le mea lena e vave tapue. I tūlanga o mea mo o mia tātou. Ia, o le swau ua. A whapea la e ono a fia ia ala e whewa i ai ia waa. Po no fuanga fo i olo o sauce mai ai ia swau. I le whalawelawe le tu. Ia, o te loa mo tātou ai. That's the most immediate impact in whai ona tu. Yongale o le sabo mai kisa si pate suso ngale the CEO ale Ministry of Customs and Revenue o awe on the same. Pape lo tasia tu le Kapeneta. Salo o le Kapeneta faisina tele o matou pepa. Salo o Kapeneta o le vai asofou. O le aave ele li poti a le pisasi e tusai ma le suesuenga i matā'upu na.